Shalom ve'erev tov, ibon tzavin savot tov, sana tova, ibon tzavin, tuni nichoin, tu poi mota hat kan seinumin, zomza, hatet in seu hitin, Sulchan Aruch, Siman 603, halakha number 4 na azu. BSAM te ahilek, aseret yemei tzuva, tua hi imasang wahi aseret yemei tzuva sungalu ihi taawintin, aseret yemei tzuva tsuipiam, iti ahile rosa sanato Yom Kippur ki ka kisim tha na ding ni khusom hichi pa aseret yemei tsuwa kiti din hichi aseret yemei tsuwa sunga hi rosa sana ni te ni ika tha ahile rosa sana ni te ni tailowa hi nisagi umai chu Yom Kippur to ka hi nisagi nisagi chim pive sam hapta khat sunga ni khu zat website chu achutia hile hichi sunga hi hichi hapta sunga na thilbol zo si leisi na dinga ima zo si he te chu hichi nisagi aseret yemei tzuwa sunga nisagi yom khol inei pau hin leisi chunga nikhu zo si dinga asor sa hi ve de a pi hi a foundation hi ve de chu ale tun hichi nikhu sunga hi aseret yemei tzuwa sunga nisagi zinga pat monday a kipana hi monday nikhwa kipana Yom Kippur to ka age Yom Kippur to ka Monday ni khu tu wahung thong ding Monday ni khu aseret yemei tzuwa sunga Monday ni khu hin 2020 sunga rosa sana masanga pa rosa sana masa apa na Monday zo si na thil se bol zo si na chon si na zo si chu hichi Monday hin tu wahung thong ding Monday a hi tzuwa hoita na bola kisim tha na hoita na bola miswa alo pi the chana na su na bola hi le bona tikuna bol he tichu Monday zo si tikuna bol he tichu khamim te hin hichi aseret yemei tzuwa sunga hi halakha na zui kha lo ho jong zui gun tichu nidanga cha simple lama na chia hi le hichi aseret yemei tzuwa sung hin sungbe hin strict in chi gun te chu hichi example a chun seleng nidanga sa koser me ne pa chun koser sign kita me ho ne pa in tu apa nin aseret yemei tzuwa sungbe be hin khalak bo ne gun te chu khalak cho hoi pen hin tin ho safari te nong kine hin tin example a khat kina jong chu ni danga bongnoi po don jing ho in jong zentel te bongnoi jong ana don loi ong min tin hi cho ta bang ho hin aseret yemei tzuwa sungbe be in Israel te bongnoi bo don gun te chu ale hichi aseret yemei tzuwa sunga hi isei bangwa chu nikhu zo sin Rabbi Chaim Vital in Sare HaKavanot page number 90 verse group na ache verse thum na ache PSM ta hile Rav Mosi Galanti kitipa thusei Rav Mosi Galanti in Arizal a kuna anaza chukit jongle Kafa Chaim Sofer 562:14 na to Mishnah Berura 603 halakha number 2 na to hichi ho si acho 17 amoin yarot dvas mina asayo yarot dvas vol number 1 a kizi pachu amoin copy bolwa yarot dvas mina 17 hichi ni hu zo si aseret yemei tzuwa sunga nisagi pahin Monday ongdong ding tu Monday aseret yemei tzuwa sunga Monday in 2020 sunga Monday zo siya na chon sit no zo si asu thing he te chu chuwa hoi tan na bolai le male Tuesday in zong 2020 sunga Tuesday zo si ana na chon sit no thil sin na bol kha no ho miswa na bulit lo na ho zo si chu tu Tuesday hoi tan na bola hoi tan ong ki khama te fil hoi tan an veya chuwa hoi tan an bola sli khol hoi tan an sima hi le Tuesday zo si chu hope tha bona tikun abona asu thing he ti Wednesday jong chutima Thursday jong chutima Friday jong chutima sabat chuwa jong hung khote ding sabat chuwa a jong hi sabat zo si 2020 sunga sabat na naman hoilo na zo si jong chu tu sabana hi ding dol ta halakha dungzui cha sabat hoitanan mana hi le sabat na naman kha lo ho zo si jong chu abona asu thingam hitai te chu jisu Yom Kippur to ka aseret yemei tzuwa inei pau atun na jisu aphat chum na hintin pathinin ei ngai ludda nu chu vevin chance kan pipijing ve te chu kisim tha na ding wa hi lampi ei good pi hintin cha che hon jong hi chi advantage la diu aseret yemei tzuwa sunga chuwai bol ka diu